Go. Okay, siphinde sinimukele futhi ke sisekhona la emcimbini njengoba bekade sishilo ukuthi soloko sinilethele nje izinto ezikhala kahle. Lana ke ngino baba Makhoba esimazi kakhulu ke kwezamaphephandaba kwiprint. So angazi ke njengoba simbona lana namhlanje ukuthi kwezakalani niyambona nami ngibanjwe eduze. Hey, kuningi. So siyakumukela kuMashalela TV. Sanibonani, niyaphila kaMashalela TV? Siyaphila wena uthanda. Ngiyaphila njalo mama. Ngibheka emehlweni phela. Ngibuke phela. Yeah. So lo mcimbi lo namhlanje nje njengoba ke si celebrate amatshitshi. So wena yiphi ingxenye oyidlalile nje kulomcimbi namhlanje? Ngingasho nje ngithi ingxenye ngidlalile ngeke isinkulu. Kodwa kusukela uplana lomcimbi bakhona I was there bengikhona sama ama activation siyako Newcastle siyako Stenga siyako Potchefstroom siyako Highflat sihamba zonke indawo singalali sihambe siphushana lento yokuthi ingane zigqaje ngomntombazo sihamba noZamambo namhlanje kuyintokozo kumina ukuthola ukuthi lo mcimbi ugcina ube impumelelo into engayisho nje ukuthi uhulumeni wakaZulu kumele ucapitalize kubantu abafana noZamambo abakwazi ukuqhambisa izingane eziphethe kahle because izingane eziningi igcwele emajointini zigcwele kephi zidlela idakamizwa nani but uZamambo uwenza umcimbi oyi1 obiza abantu abayiphethe kahle kuphela as you can see 90% abantu abakule event amantombazana amatshitshi abantwana abathinte 5% abantwana abasethintiwe 5% amajida aba-out so uhulumeni kuyihlazo ukuthi asiyiboni ibhena yakhe la into ebhala Department of something asiyiboni mina njengosandile Makhoba lento ezoZamama ngifisa ngabe uhulumeni uyisukumele phezulu kodwa ke asazi ukuthi yibi imigomo efanele ilandelwe ukuze uthole isponsor nazi ingane ijabulile so njengoba sibona nje ukuthi la e-stadium ube kugcwele ngalendlela so siyathemba ukuthi ke nohulumeni uzoyibona le initiative ayisupport cishe ngokulandelayo kuzobe kuseMoses Mabhida because ngiyacabanga ukuthi ngonyaka ozayo sincane le stadium ngeke sikwazi ukumukela amatshitshi azobe khona next year ndone yamanzi into engayisho wena ukuthi ngonyaka ozayo lokho abakubona namanje kuzobe kuphindwe kabili ngawo uMakhoba ukhona ngawo uMakhoba akekho but into namatshitshi inesibusiso and kubonakala makuperform uZamambo kwandiza amajuba awu6 phezulu so even if ngikhona noma ngikho next year le event izobe ×2 kulento eyiyona manje because inesibusiso sekuvela ezithukeni zakaZulu inesibusiso esivela emakhosini akaZulu inesibusiso esivela kumveli inqangi inesibusiso esivela koShembe yonke indawo amakhosi asiphethe. Okay, so ungathini ke ku department because siyazi ukuthi izofinyelela to the rights and relevant people so nabo bonke nje nabaqhasi noma ubani othanda nje lo mcimbi omuhle kanje ukuthi abe ingxenye yawo ngonyaka ozayo. Yazi ngathi mina ku department ngathi mina njengosandile Makhoba oyisakhamuzi kaZulu Natal mangikhuluma ngo-arts and culture so ngikhuluma ngento nje so kuyihlazo ungayibona ibhena ka-arts and culture la kuyihlazo ungayibona ibhena ka-Durban tourism because kunamatshitshi asuke eGoli kunamatshitshi asuke eMpumalanga kunamatshitshi asuke eNorth West kunamatshitshi asuke eCape Town la but asinayo nebhena yodwa ka-Durban tourism all we can see amabhena abantu aba-private companies like abo Diageo abo Sweety Films abo Fast and Quick abo MTN but we don't see anything that represent the government of South Africa of which lonto issue ukuthi it's not yet uhuru asikakhuleki if saxhasa imicimbi ethizeni emicimbi ebaleke kanje nezingane more than 2000 eziphethe kahle anginayo isho inamba but lezi ngane la I'm not sure bezi more than 2000 but ugovernment nomasipala they failed ukuthi bakwazi ukuxhasa le ngane ukuthi umcimbi ube impumelelo and let's hope next time kuzoba right no sethemba ukuthi ke kuzofika endlebeni ezi right kusikhalo sakho and siyathemba ukuthi ngonyaka ozayo it's going to be bigger and much better Sandile siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho
Yabona nonemanzi ngathi umashayela umdlebe owahlede umuntu ngo7 ekuseni waqeda umthekele yaphula kade agcina njalo.